Ćao društvo. U tekstu bloga sam vam objasnila na koje sve to načine možete da se oporavite od nekog težeg treninga, od jačih upala ili prosto nekog umora koji vas stigne od svih obaveza koje imate. Znači, postoji nekoliko načina na koji mi možemo da regenerišemo naše tijelo i da ga vratimo na optimalno stanje da bismo mogli da budemo produktivni za dalje. U jednom od tih delova teksta sam navela i neke vežbice koje možete raditi kao neka vrsta mobilnosti, joge i stezanja, nazovite ga kako god želite, ali to su neke vežbe koje podižu nivo energije, baš onda kada vam se ništa ne radi. Međutim, mnogo je bolje odraditi par ovakvih vežbica da podignete energiju i osjećat ćete se mnogo bolje nego da samo legnete i da preskočite aktivnost. To ću vam sada u ovom videu objasniti par vežbica koje možete da uradite. Prva stvar koju možete da uradite jeste da se malo osvestite, odnosno osvestite vaše disanje i fokusirate se na smirivanje daha. Jednu šaku stavite na grudi, drugu na stomak i fokusirate se da osim plitkog disanja plućima punimo i ceo stomak, celu dijafragmu, da punimo što više kiseonikom. Znači, kako ćemo to uraditi? Tako što ćemo osjetiti na šaci da prvo punimo vazduh u stomak, zatim u pluća, ispuštamo u pluća, ispuštamo stomak. To traje sve par sekundi, jedan udah, pa onda izdah. Znači, krenemo. Ja sada karikiram sa šakama čisto da vidite kako punim prvo stomak, pluća, pluća, stomak. Nekoliko takvih udaka za početak i onda prelazimo na ostale vežbice. Sljedeća vežbica je za gornju regiju koja nam je uglavnom svima ukočena da li od sedenja, kancelarijskog posla, gledanja u telefon, ali većinom slučajeva ljudi su 90% nagnuti napred. Da bismo otvorili taj torakalni deo i opustili malo grudne mišiće, uradit ćemo sljedeću vežbicu. Ruke na potiljak. Skroz se skupite. Da se što više raširite i ako treba još dopunite sa opružanjem ruku. Pa onda skupim, sklupčam se, otvorim, otvorim. 5 ponavljanja. Sljedeća vežba je za lumbalni deo kičme. I dalje smo u klečićem položaju, odnosno sedimo na petama, šake su ispred kolena. Probam da se sklupčam skroz, da uvučem grudi i u kičmu u karlicu, pa onda izbacim karlicu, izbacim grudi, pa opet skupim, izbacim. Također 5 ponavljanja. Vežba je za regiju kukova, koja nam je također svima zaključena, naročito u ženskoj populaciji tokom stresnih perioda. Uglavnom se stežu mišići, tetive i predeo oko kukova. Da bismo to popravili, ići ćete u ovaj iskoračni stav, znači jedna noga je napred, druga je pozadi. Ispružimo zadnju nogu i okrenemo se ka prednjoj. U ovom trenutku istežemo gluteus i ostanemo tu 10-15 sekundi. Se vratimo, pa još jedno. Ponovite koliko vam prija. Ako vam je ovo lagano, onda još gurnete ovo koleno s polja da pojačate intenzitet. Uradite to isto par puta, 3-4 po nozi. I posljednja vežbica u ovom nizu je vežba koju ćemo raditi ležeći. Znači, leći ću na leđa i privlačit ću noge što više mogu na grudi. Na leđima sam, privlačim nogu na grudi, time istežem i zadnju ložu i preponski deo. Ako želim da pojačam, mogu da privučem stopala i otvorim još kukove s polja. Pa pustim nogu, uzmem sljedeću, privučem, zadržim nekoliko sekundi, pustim, sljedeću. Ako je nekome ovo preintenzivno, samo savijete jednu nogu i onda će istezanje biti mnogo blaže. To bi bio sklop tih nekih vežbica koje vam mogu stimulisati cirkulaciju i pokrenuti oporavak od upala nekih ukoliko ih imate, ili vam pomoći da pokrenete organizam ukoliko ste po nekim stresom. Također se možete opustiti na ovaj način, tako da vam toplo preporučujem da odvojite 5 do 10 minuta u toku vašeg radnog dana i odradite neke od ovih vežbica, uključujući disanje. Vidimo se u sljedećem blogu.